Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken nami kula Rasya Putri Ramadhani saking kelas 11 MIPA 4 Prasensit 17 badhe nembangaken gugur gunung. Ropi 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 lumenem pilu ropi nem rolu 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 ropi nem menem romalu. Menem nem 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 rolu menem mopi nem ma rolu lu 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 menem pi menem malu ro. Ropi 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 lu menem nem 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 lu nem binam lu ropi nem ma lu lu nem 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 ma lu nem pi ma ra ko. Ayo konco ngayahi karyane projo kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara. 1 2 3 4 maju papat diulang-ulangake mesti enggal rambunge. Hulu bis kuntul baris, hulu bis kuntul baris, hulu bis kuntul baris, hulu bis kuntul baris.